Hejteri se javljaju kakav roleplay. Hejteri me smaru... Fuck, to ste vi. Nije to što mislite, nisam slušao Marka KC, Brawl Stars. Ja čak i ne igram tu igricu. Ok, ovo zaista teško mogu da objasnim, ali gde ste ljudi, šta radite, šta ima kod vas? Evo ja razmišljao koji je tu sljedeći klip mogu da snimim i onda se setim. Možemo raditi reakciju na Marka KC. Bez brige, šalim se. Ja savršeno dobro znam kakvi kontent želite da gledate. Prozivanje crtaća. Mislim gledanje epizoda, to ste da kažem, da. A za danas idemo premijerno Sunđer fucking Boba. Ili kako ja to volim da kažem, Narko Bob Gudralone. This is fucked, this is not right, this is not cool. Dobro, nisam ja to smislio, to sam ukrao od ovih burazera, ali šta ću. Pre svega, dosta vas me smarao da radim ovaj crtani, tako da što da ne. Sunđer Bob je prilično smešan i sarkastičan sam po sebi, tako da smatram da će biti malo teže da ja na to još dodajem svoje loše fore. Ali, pošto sam realne, kraj pijanstva, cringe i loše humora, valjda ću izvući nešto. Ok, zašto ja mogu nigdje na YouTubeu da nađem Sunđer Boba? Vjerojatno skidaju se YouTube odmah čim ga detektuju, tako da ću morati da koristim YouTube Fair Use, koji inače ne postoji. Ali mi ćemo ga smisliti. Koristit ćemo manje od 7 sekundi, tako da molite Boga da ovaj video neće biti skinut. Šta god da se desi ljudi, volim vas, vi to znate. Nadam se. Upravo skidam 8 GB Sunđer Bob epizoda, lele ljudi, bit će ovo serijal za pamćenje. Samo što moram da čekam dugo da se ovo skine s obzirom na to da ima nulti broj seedova. Čak ni moj brz internet ne može ovo da završi. Eto vidite, sad sam neprimetno flexovao kako mi brz internet. Tako da naučite nešto od mene. Ne flexuje se kao baka da svi znaju da flexuješ, nego se flexuje pasivno i lagano. Ok, sad je vreme da sačekamo da se ovo zapravo skine. 3 sata kasnije. Da, znam, bacio sam tu foru Sunđer Boba koja je stariji od mog Forda Fieste kog sam skoro prodao. Ali kad već youtuberi bacaju ovu foru potpuno nesarkastično, mogu je ja vajda sarkastično baciti. Počinjemo dva vam vrlo dobro poznate epizode Traži se radnik. Lepo vremena su bila kad sam kao klinac gledao ovu epizodu, bez ikakvih problema u životu i briga. A eto me danas, problema više nego dlaka u kosi, ali ide život. Pogledaj me, ja sam... A jebote, ovaj sound managing mi probije uši. Dobro, vama ću namestiti verovatno da ne čujete ovako glasno kako sam ja čuo. Ipak sam ja plemenit. Pogledaj me, ja sam... Zagebavam se, naravno. Zar se stvarno mislite da ću prolaziti sam kroz ovo? Danas moram da budem u savršenoj kondiciji, Gani. Budimo realni sada. Razlika među njega i Niksa je minijaturna, pa čak je i nema. I to ne kaže samo zbog toga što obojica dižu teške težine, ili što su obojica sunđeri koji upijaju hemiju. Ne, to kažem jer su realno obojica deo našeg djetinjstva, zar ne? Ne? Samo što nas Sunđer Bob nikad nije slagao. Sunđer Bobe, volimo te. Napred, Sunđer Bobe! Alo bre, ko je ovo? Reale, to je samo drugi voice aktor. Ne, neću je prektim drugog voice aktora. Postoji samo jedan, jedini pravi. Nemoj da si retard, Rale. Puši ga bre, hoću starog Patrika. Patriče, vrati se. Ti si svestan da postoje samo u početnim epizodama. Ne? Sunđer Bobe, spreman sam. Sunđer Bob. A šta se dogodilo sa Lignjoslavom, brate? Bukvalno zvuči kao da ga neko sporio 5 puta. Spreman sam. Užasni ste. Hidrovinska. Ok, brate, od ovoga ću imati noćne more. A ne sad realno, zašto ako creepy izgledaju ove prve epizode? Nadamo se da će već u narednih epizoda biti bolje, jer mene stvarno boli ovo kad gledam. Em što me bole uši od lošeg audija, em što me bole oči od lošeg videa. Sad sam postao tužan. Alexa, play sad song. Pišem ti još jednu pesmu, sad smo opet na početku, večeras kući doći neću, jer je tražim koji sreću. Hvala ti Kemikse, brate moj. Sad sam dobio motivacije da pogledam još malo epizode. Svi mornari na palubu, vatite sino iz pantalona. Tražim samo da lepo stanete u red. Ne mogu ja ovo, brate. Ne mogu ja ovo. Vidimo se ljudi kad se popravi zapravo animacija i sam audio. Dakle, za nekih 5 epizoda. Peace. Brale, da stvarno završaš tako brzo video? Da.